tanan, ini na. Pamation naton ang mga pulong hingkalipay. Abaton naton ang kamigaw ang mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis ang aton yaraknon. Dinhiya 105.3 MSFM, Siday ha mga huring hanharopoy. Agada sugad nga takna, aton pamamatian ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin higugma o paghingyap. Siday nga ginhuhuring han mahagkot nga hangin. Siday dini aton programa ha mga huring hanharopoy. Nganya nga gabi aton magbabasahon inusa nga siday nga anuluhan pag-abi-abi. Waray lang magpakilalaan tag padarahin nga siday kundi karuyaglian niya nga basahon din aton programa. Anuluhanan siday pag-abi-abi. Pag-abi-abi usa nga siday para iyong nga tanan. Anwaydong hadlabaw aton man ladawan. Punuhing gugma, punuhing kinaadman. Matahom nga gasa, iya ginpalatay. Usa nga tigaman, pagtugan nga lusay. Kundi bisan paman, sugad an higayon. Damon nawawaog, damon napapakdol. Nabulag handalan, nasulsog handulom. Gintatagan bugat, inin pagkangol. Aton kinabuhi, sugad hininbinlad. May tunok, may sunit, masakit ang umpag. Hanuyo hini may danaton pag-ugsad kun hiyaan aton igkakahibalag. May larong kaman ugbis mahibawbaw. Hingpit nga kaupayan asay dadangpan. Dirila bumulag iya kaladnganan kita matatalwas mga kataragman. Asay naton paudgon hingpit nga manggad. Grasya kinarawat mahamot daw tanglad. Haaton pag-asdang kinabuhi sugad. Ayawla palipat ha Diyos pirmi siplat. Pag-abi-abi usa nga siday ginpabasa para aton nga tanan.